Odom sesre musia nansimu non fwe. Nansimu non fwe. Adum 106.3 kika midwumadie na sabre ni braso de bramu yababusafo nyina dwo emamu nyina so akwaba menim se nyankopon adum ne mobo hunti obia nso ehoye wode na wotwe nyina mu wode acheyen ama yabehia mu a na yede na so papa ha eye 106.3 the whole Ghana #1 radio station papa ba ko pe ya edin sempa enebro edin de adum so de no na yewrade Yesu Kristo wode abadum wiase nyina na yadum medama se papa sabre no so edi dwumade so nko ebre wo na chese enne kenka me dwumade no a na yegusu a yede ebre mu na se de da yeye no na chese yekọ yenim na sabre abedwafo ayekrado na aboafo nso so ayekrado a yede ebre wo na ebeye de enne ebe da so nko efisade che bia no eye da foforo e de ma menomienu na musumfo awrade akoa bosheba na osei bonsu ana menu ahiemu no odamidifo ewebrum senkani na menu ebedi enkomo no mi producer eye Shan Akwa na obidum bi kokodukumi na eye pania otachiri na de osi na so eni Shan Akwa na sabre owoyem mokokra ne papa memre dai enti yina ya nom dade abuam na so na sisi etimi besommo enti sabre won de oyemu a yesre nyankopon hoden ene bibia ma no se bia be kama amanfo so ko bi ekobo nyina so odawo nyina se na ne Yakubu na woboa ahwe achinchin video no aboy enti wonu wasi shaya nemu a wo produce amayen Yakubu nyame esere papa na yini aba baba wanso a de bia ho social media so mayen no Facebook no so obodwuma pa nyame esere no nya asemketua ninu na enka menum na so mene dai Mary Nelly edime ya brofo de ndibeda ka menum ko fa American for di we de Nelly ya mun pedi bia local name bi na mamiama edi edeni mamiama fadiwe mo Nelly ni biom nukra ifre bo mamiama nyame enhirawo wona he Facebook no nti wotuma ko adum 106.3 Facebook na je se YouTube you said yasa ko YouTube adum ko YouTube se kenka me YouTube tende de je bibieu babieu sentena je babia na je no na busafo sabre na me ka se wo mo ebo madwumede no ye de bre wo no Topman Multimedia Institute Media School papa wana madwumede na yakono Topman na entity odi amma Ghana for ne wo mo free chichiri benche ebaginim de ne de eswoni obi aduru kroma na onya dwuma ye wuti Ghana ha wo ye den ebredu se udu ti ko wam nyese ya wood money si butai bi nko aso na edi hwambo demum ukotopman entity abenya no eyipi kwa emfaso no butu de edi opebia ban radio ne television dwuma wa kwadal wa jimu award wo mo konyina no edam sonko enti ukwa say the radio television de wunim say DJ ni nyina wo football commentary ni nyina wo bibia wo na afei yawo bibia watu ni de brofo kakaka bi o se ye fe no cinematography neche se utumi se we no eno ye se de ye atin no se de lewe no ene nana mama gbam si ye no eno so wo kire ni nyina o wonu kwa de onu na twitwa musini ni bebre na afei se de opese digital editing ni nyina utumi so camera mu esi editing utumi ni nyina no wo yi ni nyina anti school no bewie no na ukura niam etoso papa fo ni kire wonum ba bi owo no eye Zongo Junction Kaneshi eho Zongo Junction Kaneshi na free telephone ani enko be nyira obahwe kama 0244 022 778 0244 022 778 because you see Adum FM say die yewo DSTV and Go TV live yewo channel so uko channel 883 eno DSTV no so and uko channel 196 so eno so ye Go TV so benya live honum
next say no me ka say below of Ghana languages for enso na boa me edwuma den blow en mo ikin ka do nyina ho ne fire nti watwere mo bi na pese mo ye editing mo ye bibia hwehwem ma mo sese ma no okombe ma pese audio kan so be audio ni nyina ka ho ma below of Ghana languages for ewo ka ukudi ho no 37 military hospital ho ana omo ben odu on mo do ho wi nti ofro mo 03029066762 osabitumi aka wonum ewo nyame enhira won engoma yedi edidwuma no edinda so ene brenya na brenya Emmanuel Osan ento ana wotwere to ho na below of Ghana languages for so netintin ya yanye bi na yede brewi entenenso ye ba abeto so nyahwe na wotwetwa mu no be bi edu ye ne se say brenya edin kakra wakopie owura pumpuni ehonum a wo ya wo kacha pani na sisi oni na bonkomo odu ne fie nkomo bo mu no ba na obepe adwuma so ede ma no sisi brema benya bedu hoyi ene edien ena ebesie abrabo ko semie edi ho ania ye ba behwe edi afri na me ka wo se boshe ba spiritual soup ene oil die pemodian ne pebi Ghana nyibia utimi wa buruchi wo Ghana bomo nyinye bi wisu ho sem no ofremi na meka ho sem a kire wo boshe ba spiritual soup semra wamaso ene oil wamaso no na dwuma ebe didie se spiritual marriage ene wo how bia odie bomo dia ne tobi na ubudi ho adanse nyame ehira number no 02053276661 02053276661 and as 0243706055 na chese no mima empenifo akwaba na afi yonko yenim oja fo mima akwaba o ja okay Juma FM. Okay. Yeah. Na what you important to say. I don't know. Obere day. Chese nyasem kutwa. Chese nanu yenyina yenyaje say rade ama ahode yeda so tinkom. Say the muso mo hwa fe papa. Yenhwe top. Odumunyam for Dominican Ponza. Yenhwe na wotwetwa mu no yemo no tofma na yenhwe ne enko ne de no so. Yeah, no brenya beduru ye wura pumpuni ho ya na enkomobu mu ano no mo. Was it chese wo hwa brenya bra omudi nkomnyina no brenya de ahobra se ebu an se miura na osesefo de opa ade be mu na se enema ode man no adwuma pese ode man no se gbe bi obayen se adwuma ko ode be hye ne nsa no so bet be bi due ne ode ahobra se ebu an tiafe ne yehwe bra odwun komo mu na adwuma no so de won se gbe bi am na on se brenya aye na kwantium no they said medi kan ewi ase no upe bibi papa bia no obebre ansan wait made edi njem se brenya kwantuo no mo abre yie na emse ne didi so ne be me ehunu se brenya waje na home ne ho ato no ni komu adwo no anase ni komu ye de enjo no ebi se o sha se obe konani makobo bra no o krona opese okobo bra no modu krono okay adoma akwa enam teacher ni a okosom no sompa entino no so recommend na yedai ama agriculture panyini a ono so wokrom ho edidim se fidua na brenya be piem no enye baabi a eho atete apansam aha enti se oyesu tie eye akolapa na obu ade abe ye so be free fie wa akono no oye odefo anuma wo sura ntakra ba fom na shebre ni kotibia nana agra abusafo nana oja eye spiritualist said the dinga kano I was superman e hono di djuma no enti sunsun djuma de no di pa nana agra na otwetwam ne mo to fan we de ze da otwe to etwem no say wa so sa sha hunkom to was say brenya no say ne ni nya mba no so ti say sebe ebumuti asasfo asase so mo nimba o mo so no what I say because brenya e bobra okukọ nenim usunyama di na ti no ekutia no emo ntumi ye de bra na obo no ntumi ndo ne pempen so nto se brenya ni ba no so me de nkom se ne ma hye do se ne bebi a brenya bedui enkonkon brenya be se fi ho obe bregu asasa be fi ho adu 106.3 sabrei abusafo ye kwa ko hese nkom se ne beba ma na se mem de ne betu brenya na na sitem ebe ko ye na nsiye yensu yensu bi mfrim kenkame ase ne se ye kan obi na braba wabọ na watwem no yesu ye kan
na yesu yankoto saa amane no bi sabre na mama yemfa na de no entwa oso e yekwa asaba adum 16.3 enko ba bia edi nansa no owura pumpuni ede no ekọ n'adwuma mu wode no ekọkye n'adwuma mu empanifo no oma wote asese brenya eye no ofase afi wode no ekọ no office obo brenya n'adwuma no mu enkomo ayi afi osinipi eche brenya se obusum no ewu a wode no behye adwuma no mu obobo enuma akwa ahodo a ewo na dwuma no mu edin eche brenya se wonche no emunia opese we mu adwuma brenya ede ahobrase ebua ne se liura na osese for the opa ade mu sei dwuma ko a ode be hye mensa no mesum owura pumpuni ema brenya etra ne nchen ekosi se opon adwuma obaye na ewura boafoa asiesi wachi esini brenya niema ayira na oni bibiara eka ne ntade a ohye editu ekwan no nti owura pumpuni eyi ne ntuma dada baako ema no se onfa emua brenya ene owura pumpuni etentene ene kase eyaye pe nti owura pumpuni atade kono owura no eyi ne shirt dada mienu ene troso baako ede ma brenya osudie enye brenya ade foforo anopa biara ebra mabawa no epra pradi hono na brenya so epra adan mu owia opepa nkonya ene niema ho na wahyehyɛ ni nyina pepepe ofiri ho a na wakotwi tefi ene dwaye apopa ho nyina wi eso owura pumpuni ani na yere ba franso edi ho adanse pa brenya enya na wotwi mienu kura ena nensa eka ne leta o kire chicha sare no mwaye dano enumre owura pumpuni efenere ene brenya ewo nasaso eno edi obramu nkomo owura pumpuni eda na di ekire brenya se nensa aka chicha sare nwoma o se esen chicha asare adanse pa wodi brenya ho no ene kakra ohunti obebua brenya o se wonya adwuma ama brenya dada na esese eda no dasene ofiri adwuma se brenya ene gye emruso oda owura pumpuni ase ekire owura pumpuni esori ekodai eka ewura boafoa ene brenya ewa asaso anka brenya epese wono so esori ekoda nanso ewura boafoa esre no se ontwen na o asembi eka kire no ewura boafoa eka no abasembi se abrantie bitnas na wo frɛ Kofi Hiasem na Hiasem eye ohiani emum na owadwene na asem a ota aka ne se onipa behye yie no na efi ne wahu na onipa benya enimonyam so a na efi akwantuom esani ohianti na ne fie mpo wo mu no santi Hiasem de arewo to fi ne krom se okope enimonyam echi akwan daku bi a onam kwaye bi ase a na okom aye ni se etwa no okopie obi afu obi ase ohun bisie bi nti otiechire kodru ho ohun se watwitwa ode asechi bi egu ojanu ohun se nsuo bi nsusi menkeni ahaban bi ase ewo ojanu ho otu nani ere na so se obeti obi nka na nenso wanti obi binka enti osi ni trasi ebo mpa se au minyame okom ni sukom ekumi mi bedi eduani bi na se nura betumi a
Emma nibu emfumi efise eye ekom enibre ena midi ediye amen. Hiasem biye nani se obu nimu ase eyi aduane ni bia dipe obesha oberima bi ene nejere ene won baba bi anegina oja no ho. Hiasem ebo obrim oberima ni hu ehu a aka hiasem no oti nanim esese abrantie di aduane ni mu di obetimi adi ne bo nsi eguso na yekome abrantie aduane no eye media nti ensuru oberime ema hiasem etnase na oma nejere ne baba no ehwa aduane no ho ema no odi ne obetumi ebo nsu eguso edidie nechi hiasem de na manye nyina abo opanini no osre ne se onfa no nkotena ne fie na saa brenu mu de onni ba bite opanini no ehu ne mobo ede ne kotena ne fie hiasem de boaseto eni ojuo ede tena opanini ne fie bibia opanini no beka se onye no ompupuniti na oyema ehu tinso omano asase ema odoi anche hiasem beye odefo opanyini no ede ne baba no ema hiasem aware hiasem samba ni kurom se onimonyamfo ne fiefo di obuo ni anidie ema no ekosi ni wudem eno ntibrenya ema obrahwanhwan waframu yi enhye woso hiasne ne de asne ko nemom ni aka wanim no ene yedin fa abasem ya mabowi ebo ntoma no adachi mejidi se okra besi wa yuemu se ofinya asem pepepe brenya eda awura boafrasi ema osori ekodedai anadwumu nyina adwuma owura pumpuni ebo sese wanya ma brenya no ho adwendwene ama wana owura pumpuni anche no adwumako a okoy no suban se eye klati dwuma senso lebra dwuma onim lemum esense owura pumpuni ena ohwehwe adwuma amanunti na owo awrehemu se nia ebe biara obedi krachi adwendwene mu no da esese odi free adwuma aseso osiesie ne ho ekotena owura pumpuni eka no mu ema okọ office ho owura pumpuni ema obidi no ekochia opani a ohwe adwuma no so no opani eje no felso afi obidi no ekochiachia enkrofo a ono mu ebe adwuma no okochire no ne office ema okotena ne ponachi okrachi ni ebesiwa bi eba ne nchen ono na oye ne pani obechirechire brenya adwuma esese woye afi biaya owo no esakrai kura ne office no esakrai eye kese ono nko na oho wapam emoho fefe ede asensen ne mpuma no anim nyina kapatia ese ne damu eho no eye ago fugu bi telephone esi ne ponso enwoma akese eguguso ofa telephone no na oni obi efrase kasae opon adwuma ekotena ne ka no oba bi etene nchen ne hu eye feyie na waye ni ti fefefe entuma ofra no eniye hana benya adwene ekoso etwitwa saa enime emfonyini na wahu ebra ena ebefa no empase obo pitri atwini mu ewo nimpaso no na oti empetu pre ene nkasa no masu woyentem esori ekufri anopa adwumase da brenya efi adwumase no eye wukuada obosumi ehinimi efitiase ansana edano ebedunu so na owura pumpuni ama brenya ehunu adwumako a okoye no eniso brenya ana obehwe office ho enkrata nyina so wo aboafo banum eka ne ho woni wonso pani banum a oka ne ho no emu mienu eye adwuma ewo ho dada baasa aka no de ofa woni nyina dakoro
akatua no kura sidi adwonu ensia bosome wei ema brenya ho dwin pii se o gye sika kese a etese owura pumpuni ama brenya anto duane o ma obu ni sika no mu miensa se bosom biara onfa emu enchemu mienu enkoto sika korabia na baako a ebeka no nso onfa bi ntoto ne ho ntade na nya ebeka no nso ode abo ne ho na se bibi edo ne kon a ode bi ato bosomi miensa echi no na benya ewo ne ho enema yi ototo ntade entuma ya eyefe etoto esipatre ya etiapo edru kwaseda saa osese ne ho ene owura pumpuni ene ne yire ekọ asori brenya eye turo chechewa bi ewo afichire so ho niema odua ni bi ene mako entorewa jenne enkruma ene banchi enumra brenya apon adwuma aba no na oye ni turo no mu adwuma asase no eye nsuo so enyana na anopa ni enumre biara ogugu afifidie no so nsuo onya oya asase yi enso efi na adwuma no mu eba begugu ne no bae no ase turo kitwei efa eye busumi achi no ema obiara otwa mu ho ede ahodwiri ebisa ase nti bebobra asase so saa brenya anya mfie miensa wo owura pumpuni nchen dakoro enwumre brenya ehia owura pumpuni ene ne yire ewo asaso tiedi kan no oda wonum ase ewo wonum ayemye ene wonum mwa wode abo no no bodi si akire se wonya edan ewo kronum na opese otukotena owura pumpuni eni na asem a etise so no na oyedi okonsima afi omanimu so eka se owura brenya nya wuke die enye bone emom nya wuke die eha me kakra ewom se onye me busu enu die ana menua nanso mene ho ati yie die nanka esese wuyi mi asutre ansa na bebobra haya uwe wuni busioni bia wa ha mia na mayew eja asan yew enna krom hanso minimu wosinu se woka kire me kra se wo mpa ha anka metumi ahwehwe ofie ewo babi pa edi amaw na brono benso ena wo kotena me pa otso menya edan ewo sukura awura wafwa etimse Brenya o se hefa sukura Brenya ane anka wotina ha ya nanka de kra ha wo na eku no esene se obekwa akoto ho atwene akronfom ahuhufuo ne awudifo adan yentumi enja wo mu ema wo nko sa da ewom se enye ehwe ne wo de nanso yentumi nto asawam sa da se mpo opa na wo mpe ha so boase yabetu yebo ne ahwehwe baabi pa a eye de amaw rabo afwa nimbu asemuso nemu sene ade ni asi akoye no kwa no sesemeko sese ya me no kase makotwia advance ama me firi ano dada semankwa sika no bekem brenya na adenti kura na opese utufri yenchen ura misero me patso anyashi brenya enye hwe die minjindi se eyampa wo hai enso hunya aduane ho asem so embe wuti edenya memfa enhaw eden bie kura ntina wutu potoproi ura pumpuni misero emfa we se asem dindindin bi menim se ebe ha o se mendi kan ambo amane ebia wadwemu de ubesusu se meyi uboni aye enso misero entesa emampo de won wasem eni madwem sisi kura ni asese mi hye kwan ane se bebi kakra beto me nsem na se menya oba bia aware no preko
Brenya sukura die enye baby a asese obi a wodi ne ho ni etena sukura ye baby a akronfo ene ona wandi wo ho ni ene nipa basabasa ehọ na wotena sa wufi krom ha ebedru ho na ade sa enipa ba chiwo no wabu kom na mpo nkane ani ho ebre bia na ehọ adi sumka bi enti akronfo timi wi ade a obi nsi won abuatwa na se ufuma polisifo ewo ho so onko chiri obi a otimi hwe no ehọ eyewirem adan ni hyehyemu maako enti brenya eka menko a nka wugya hokọ sempo usika ne kamu a mehye wanamu amawo abusanfo sade etie no asem no kra tobiso edno adum 106.3 kinkam dwumedi asem miamto ya wosen kra gumi nipa ayaso odene ana se eyedien ana edien ne man basa ojuro na ajegu 106.3 kinkam dwumedi ko sede bia do num pepepe na de braw yum film be ka se enwuma yedi edijuma no edina edaso ene brenya na imano osign to na otwere edito below of Ghana gojifo ene tintima yedi braw amonye bi etie na mekao se media ide nyina no ejina top my multimedia institutes media school papa institute school papa ya yeja tumo bibrim ene chese babia tibomodia ne foni chire honom na ukọ na kushin media ne fa bobra ne ne se de wiase kono unya ne media bia na de kuta upia ekom no da obenye bia hwe wonu obusua enti na ma ne bre nyina je kwa wiase secondary school na otifia entrefie na se de ko Ghana no udo ni chire top my hono bia ne ni achira okope na dwumaye yen se bre kra yen kwanim na yen ebujafo entwetwe nkomo emfa ho brenya bebia de na bewie ni tesei ha ene na jese ensem nkomhye bebam anam already ka ko dia na ensem dia chire nkomhye ne yabam ebujafo memamo mama kwa babio yeja na we ye program I was said the pada seri ya de etie program we program ehhye what ma say sir program we eyanko for program here dey etu o ma bana bom so what ma say sir na program we powerful in a minute and no jam powerful me da se papa okay the iron break oh nana they shall come say brenya baby o be fi o manka okay ememu abem ye abem tie me ye spiritual me susum nipa me ye de wo me mankosia what ma say de me hunu na meka no krasem what ma say it bibia wo baba me nche obetwa na mo baba me nche de meka choro me ne mehu ina na meka chara wo program we program ankofo ne mu yi o mu film no brenya no eye powerful ba ina meka se brenya so oden maka okay brenya na so oden aso oden mu so na oguso anana mo no na eye wono na so odene ana nti wo oye bibi na kutia brenya ba ne wo ba ne no so ti se sabe obi ti asase we so anase nka kwai mu obo bra na obo no hu so osrage so still neni ba no so obesore ayedai ahwehwe de akutia no ebi na koso obrenya bra boso no won menyan fo yenhwe brenya ekopie ye ni ganhwe adoya owura pumpuni de no omano sheti mano usha wa yana doye sa doye nei ekoso nana ene ekoso pa ekoso pa emrante top man bi wano ada wa moto sa me moto ye brenya wano tie brenya mo sa me winu ma brenya wa bobra o si mfie miensa one na tena mfie miensa nana wati ase enti no nanim kwa no woko at least o wasika kakra obetimi handan na baby krona me problem ni nyina ne ye enye free na o free ho no enye hwe but baby krona okọ han dan no eno na sia ho ne ye problem no on say yesi ohoho wani akese enso hwe oh dia nana meche on say enye enei sukura asam ne ye kan da bi onye ne die no sukura on say oba panyin no obra pumpuni eyire no ema brenya tiase se sukura ho no
even a police for saa time na ho ye nwura tu enan ni mbubom esisu akuakuo enti no sukura wo bebobra we nya sukura se we sukura e wo bobobra enya sukura wa nkran enti omo mu tie yesra enya sukura wo vanisa biti sukura e wo bobobra unu se na blanket kitwe so cause wo hontia enti unse na make na unse enkane no enye ne ukọ bobobra sesia enioma asesa yeah na wati ase but afutu anu ode man unse ye fa futu no ti se de me kan no hoho wani akese because oba baabi na obi na wo beto no ho no onu ni tufu atie efisa onu nanim ne wo ho sa enti na ede o tufu nenso swentie ene wo mati kopo enti na de bi aduro no mimi de me hu ni se brenya nanim no wo onse me kan se abrabo na wo bo no to boko nanim obo eso obo enti ko tie futu no ana se na de di kan so kwa no wansa mo ma ne se me pese mitu but why did be bia wie eno na eye kwan eno de anya kwan pa eno de na anya kwan pa but me kwan pa na ye ne se abrabo no ese e boko se wo no boko nanim because when odi fie miensa at least enfie miensa bosumi akatua 1 year kra yese won't mean try obi fie sa on say at times nipa omo ni problem on say nipa on say na ye sha kwantua aso ne kan say eni kwan say nipa we ye burden ekotena obi so brenya akwantua ahase o hyase no onye burden tran obi so on say okono kra ye omo ye dey eya efri say oye boafo ore garden ni ade a esi na ni so a me ye sure say obetena ma me nchen atosode ya wan tobida etimi say waye waboa papa ne yere ne ma ahụ enithi na okono eye omo ya eti no abranti ababa wa bi a wasi so menye burden manipa but manipa nya wo so mfa so but me na me ka biem abrabo no ye tufu atie kwa wo okono eye efie miensa wa ya ade eti no so wo kọ wani ma eye na o de ye nkomra but nka me no de me wan say wanya ba bia o ye mfa dan hawo dan ye mfa en hawo bibia firi wono ate se busani enti sa aware na hia wa o kan obeta wachi bibi na pa adan na de na ebe kan wa ma esese wutu firi sa ti bia se wanya ekuma ena na me kan se eya abrabo enti wo ko na ntimi entsena obi nchen because brenya nso nyini to no fi se bi odu no sanete ese ono so chichi sanete o chichi na busua but ekwan na bia na okotena no ho afutuo ena nkotie ya nkabeboa yo kotie ya nkabeboa no pa yenko nana oja ho nana from komsheni from nana oja bio komsheni nana oja ene ayo breaker ayo breaker so come abem yo so what was it me dasi baba no kre papa oka hunem asem we mfa hunem asem ayesusu masem brenya ni mba no ho so ye nti uji se so tie futo na ka be kwa yesusu masem tie me efuto bi abebebia enam ni penu masem na babu so mamenya ntase se odi tumi na wade dato ye tetere maso ne dia wode o tetere be ka no na ye de eye adwuma be du ukotọ kokosem uka Ezekiel 37 verse 1 Ezekiel 37 verse 1 Bible say no the Ezekiel kwamuna dokotoko bim so what was say don't pay akokwa na Bible ma menya ntia say onyakopo ka Ezekiel say don't pay won come Ezekiel so don't pay won come awon ni pediana ade akokwa no ma hondin ye de ebe mu sa don't pay akokwa jama nipa da say ye ni pedua so what was say ejama ye ni pedua o bo bra o say bra na o bo no o pem uko wenu to sell abrabone ye de ekutiaw that means bibi ye de ediweti bibi de etu ediweti ekutiaw e wo sunsun mu so what was it it is so unu obi ohun ade odihuni ni so what was it no to me ye sunsun nyama de maw ye ka sunsun nyama aye se kokonfo so koje bosom debi said am ka to was okay tama Elijah Moses and Christ of friends empire so what was it tama Moses ebedu Israel for any no onyankopon ma Moses akwankyere e ma ne di Israel for any what must say because on himself Pharaoh who dey into so ma Moses to me no to me ko di Pharaoh we Pharaoh so that make what must say puma no di ma Moses no o di puma no da owo ne Pharaoh ka say ebu aye magic it no so friend magic here dey e ba ye
meboa edukure me na me do ko to kunkunum baba so as ma say omuso be magic ni bi na ba no ma me nyancha say Moses die ne mene mo Pharaoh die no tame ka what ma say edukure na wie na tinya na Pharaoh nte no ho ase o onyankopɔ de owuo bɔfo de ba kro no mu so what ma say e mo onyankopɔ ma Moses ya de aka cha Israel ma say obi ankum aboa emfa yo mo pona no moja no e na okoya sa kwakyere man pa be ka sa abosom sam unim de what ma say sa su na nipa da se wo brabo e kochewa e wo sana ka bia se ye wo brabo so what ma say ye kum aboa enti ya wo yofo no ye se ye aya omo amunim de wo bible omo se ye akonfo ye akonfo nim no munim what ma say yankopɔ ka be sɔre no honhom ni krumu denti na yakopɔ ma Abraham sɔre fo na esu nyame what ma say denti na yakopɔ ma Abraham ekum odwan e de bo afɔde ukum abo de bo afɔde a ɛya bosom sam na me ka no what ma say fo gidi sɛ Yesu abɛbɔ afɔde sa afɔde no firi hɔ enti sɛ asɛmpa ɛne Yesu amewu anje ni pankwa I'm telling you Yesu amewu anje ni pankwa ma to ne mra we ni so sha ma me ka kyerɛw yemra we so brenya abrabɔ ne brana ɔbɔ no ɔbɔ brana correct nana obi to anamo ba ne nkyɛn what ma say nipa na abrabɔ akɔyɛ sɛ brenya deɛ ɔse nana mepem de meye bia no na mapem ɔba ya no sunsun mu no na ɔnankasa ne nua ba ɛware no wɔ sunsun yɛyɛ sunsun nyɛ mama no no ne nua ba no confess sɛ ɔno ankasa woni ade me de yɛ me di dan we ahomacham yɛ ɔba ne ɔbɛma emu nsuo no na me de yɛ semra ma no ɔso da na ne nua ba ne ne da ɛwɔ sunsun ɛbɛ de no wabra bɔ bɛkɔ so ọba bi ọba na brabo so bia na wa de ne waja hokọ brenya brabo ọbọ no ho modern enti efutuo na efutuo me baba ni pada efutuo no wentie anase kotie efutuo na aka efi o wakọ no wo se pumpuni ye no wetu no fo aka basem kro aka ba kwasem ade akyere no de me ka no wat base efi a wuti obi a haw obi a tetel ade nti na wo fi o mo akọ na stio wo be kọ no so bisa kro no mu ho mo so che krobia na meka to krobia ni susuma ediso eni krobia sebe Al Robbins anase ni pabonefo omo ho enti wo woni mu krom no maba na me owo ho a top man krom ga na te sign what was say what tell me high fa tinese ko ka brenya ehu ni penifo na beto krom na betem no o eja pumpuni se na ye ne ka se krom na omu net ono mo to omu nim wase me yo pa ko kan kanya we tie futuro no yo ene yenye wanwa bi na fi yenkofa ye telephone no ye ne omanfo zi amanfo ya ye krado abodompem ewo ahomachi no ko sabre odifo Jeremia ba ko pra aka no Truth cheche ewo suhu a wo tie dendende abotefo so butu ho a omusu tie papa nana aye ko e de amabrenya also because a challenge and ewiase no say wanye mistake a wonsua de wa abrabo mu ense brenya enioma wa fam nyina no ese nkeye lessons edema no ewo ba bia waduro no nanso te se de mekan no abrabo ye montena faako because brenya enyini okonanim sebi how long na obetimi atena obi nchen na wati ase but mimi ne de se de unim die mu no mimi ne de eye nanso afutuo no ena ese wotie nanka hwe baby crawl ba se say oso akota adabanse even po otua adabanse dada opumpuni yere se wodi ejai metue skana ma tie na me ka se me de akyerɛw bi ma de no nkwawie ya ansa na maka kyerɛw bi mi odu hunini bebi abrenya ko obese da problem biom na obenya ma me se wetue skana ma no ka wo abrenya ususu se nka se woje ana so onti futuro na ama na akɔ ade agent bibi na de permanent na mana ade de di ti no hwe susum hantewa na na woni me wuyo sawo I'm telling you obi kwa de we say minim de ka me na me ye sawo hwe obi tumi wura store do akota de bi obeta de na wiyo no enu because spirit bi na atwe no asemu nana ensam no enye ni nyina nso na yesunsum mu ebi wo ho a eye simple mistakes abrabono nana usua de ewum sunsum de ere ewo ho a ese wo ye okra ho adwuma
but ebi won so a nana eye wow mistake and e de waye because ade bi wo a o kɔ ho a yesi enye na wo kɔ ho a sunsum ne de enye wa na apɛ because now no brenya na pɛ no de ne ho e dai ekɔ enti mistake na be kɔ so akɔpem da ban ene mum yen kɔ fa homa na mistake na o ya adu one say akɔpem da ban 106.3 aye de mistake no be kɔ akɔpem da ban ha kenkan me aye debut one tibe no aha me pa we wa pon so no ono ma ene busuni nim nyina enye pani de o nkwade nyina nti muso misi abobra nafa no we ne bebo abi woni ama ababo nyina siwi onyamsum asiwi let say ohun anamo ese utu wiase kenkan number 1 program e dem papa say the whole Ghana eni wiase nyina maja tum ya minister mani abochiri fo nyina sabri e dia amma no betumi na me ka say nana bebo e bia ebewie no ne bia opese unya kwanche bi no bo e free ne bebi mu a bomodi an no free no number we 0242 965466 0242 965466 and 050 988 9588 050 988 9588 nana uja number no and top man number any 0244 022 778 0244 022 778 for Abanku school papa media school papa number 1 Sabri amwe didi mano 03022165661 03022165662 enkan bi dwumadi obi ba yen so hello Obaba memo akwaba hello me bacho hello bacho force na fefifa hello hello ya metonka sorry I'm na wa fam hello okay Adum 16.3 me count number no 03022165661 03022165662 na wotumi aba kenka medwumedi so na sabe wodo adwunja me count say brenya na honsem na edwagu no mamanfo hu say no ntimi wi a omo frɛ me omo sabe kam okay abusanfo na uja ewo enti yesremu munyabutre owi a na je se motumi afre no Adum 16.3 me ka se kosede bia no bo mu pepepe na di twene bi na ko viva na to frefu aguna so yo me ba jo lo wa yin ma yakakra o na twen ho kakra hello mbacho aye kama mbacho yo yanye wajunchire yo mbacho ngona mudino nkoma ahungia wa ya bomba na kakembe se mikanise ya papa no ya specialist na okazano hosi nyama bi wa ya hum nokre hadi bi wa ya hum diwechia obobo brana na so be ya de na so no enkosi aga but all the same no nyama bia so na ya hum hadi bi wa ya nipa ni so ban yo ni be do abrabo ma o ka bi bia che na onfa on se problem ato na sana na ni baba no so enteno anya ni na ya hum hadi bi wa ya futu ntene po abrabo ma afutu bi e de ma bia premium akwada o tufa ese ufa o de bobra ntafutu so bobua anya bibia na ya hum na se e bibisa na ya papa no spiritualist no so kata o kasa bi se Yesu Kristo wembembo wu amanipa na semo hono o kai no kakra no ma chese me magwin chene se anya no kure Yesu Kristo bo wu ma adasa ma nan ka sampo tina hono Yesu Kristo bo wu ma Yesu Kristo bo wu ma na sara me so mbe so chama ya das papa waso atwa san no no beka eno de ajubreo hello ya mi dio o papa ba jo fre fifa na udin ba jo e friendly comfort me free for radio yeah oba comfort yankoi addition amuzo afa yenyi wajujire
If show woman want some now, upon a camera. If you want a yampa, the cancer they got now, I say a bush back home. It's not walk school. If we do senior high, true. If it is, it's a bama boom. If you cry, I would be. If you see school in the cold baby, it has been a common father while at school. They call every father to say, school in found could be. If he school about you could be, and I see a few days later the one do our room. The kid that makes one mammy to me, I said, I don't see. I don't put in a young to me is free, a hormone. If you must, the very was saying. Yo, yeah, that's Yamisha, what in Yamaka. Hello? Hello? Me bajo wafa me mo akwaba your first enough of fever. Hello? Hello? Hello, me tunka. Your first enough of fever. Hello? Hello, me tunka. Hello, good evening. Evening. Hello, good evening. Evening, me tunka pa. Your first enough of fever. Hello? 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 Hello, me bajo your first enough of fever. Hello? Hello, your first enough of fever. And then I want to hire a crab. I said, hello? 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 Obama. Yeah, good evening. Yamidio. Grace, Dakuman. Oba Grace, but you're going to Nampesan can maybe start up man as some men say, young brand with the kind fray and about say, also Jesus Christ, one be warm, mying, no one name is sales were patrol. And I near mechanic say, oh, baby won't. Not near with the kind alcohol Madonna, what's on Madonna, or can show say, or home in ya, as a way then, Utu, free Briano near Kono or Winyami. I quite saw I remember Maria by maybe many about one from the end, fashion, so Coco. No, I actually say, then man, we need to buy his man. Acquire so then, you see, I don't know, I will call it. It means say, oh, baby, nice a ya, never to move for no the only I say. Yes, that's Papa. Hello? If you need for the chat to be. Hello? Hello, good evening. Yamidio, Papa, but your first and half of fever. Femi David, because I feel I'm Lebanon too. You, Papa, program was said the nice program. I will say, Brabona Yabono. A put 2 near the Bobro. And I feel myself in the Papa can I know correct. Was a bit my idea, one Casano, who bet that you were now at the potting. My years are the Indeed, Binya Sitana, Ablabona, Bonnie, Bibi count. That's it. Yo, yes, that's it. Yeah, Faba could chat way. Hello? 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 Good evening. Yeah, I'm your Papa. It's married. You, even, but you're 50 now, and you are drinking. But that's what fine. You don't walk on so cock. That is the new who said, Cow names in or son. And to lift out parents and uncle. What can Sampa? That is a Sika when you've been into down my Saban Moon. Yet was a papa. It was a young phobia. It was Zabri. I don't know. On sarcasm. Nana. Aha. Asemne die. Enti yem frusu. To say they make an on say. The charge say the charge na business. Yeah, no on say sikara wanya nti. Sa eno nti na meka say mfie miensa. Sa na make ka kra kan say mfie miensa. Say bi waye adwuma waboabo asika. Na won say twene kai. Ye twene kai. Wanya ka so dem. So e dey akoto sika krabia. Enti wa save bi owo sika. Nti sika na menipa hantan ho. E ma refi no wana. Say me no me hu ni say ya hantan. Ana asetena pa ma refi say dey kan. Na enya asetena pa. Eno nti na meka no ewiase no ye bobra ko ni oba se obebobra. Sebi ontimi ntina papa yi ho enchen afebo eye dan ya obekọ nanim e wa brabo nim
na what ase enti baby a waduro no na ene de eswere otu okonanim but te said dem di kan efutuo de ehu hia efisa okọ baby ne yesen honya enka wotwe san no wape ba fufro enti de okay wo hwe enipa etie nyina borochire o Ghana ho wo hwe amane hu bebro mu namu no a efafiri efutuo na efafiri efutuo efafiri ye yankasa efise na 19 empedfo bu be se so entie ne o wan ma tuko ani wo bu be mu be ba kon kan kire o na me be de wo say me the whole Ghana me na me ye be hene e wa Asante region the whole na wo bu be na aka asem we hu kontrofi kwa yemprensa ye hwe ne mprensa efafiri yifo efafiri wono a nana efri ye yankasa what say kontrofi kwa yemprensa ye hwe ne mprensa ya bro no prensa ono so efa no so firi ono a efa firi ifo eti bra na wo bre ne de brenya bra wo bre na efa firi ono a efise ade ne menko ho osi bibi twetwe se ko aha eti kotofiko yi no akwanko yigidi anke mo no ana okọ enso no okọ nso wanye din na no akọ ya tulufuze mo nkonso a osiste obekọ enti no ene de yanhwe ya brabo mu efsade bi ho na eda ho clear enye bibia na ye tumi o enye bibia na yesunsun na twe futu eti mo brabo ko yi na wote ho na kom de wo na obi so ba oda na ye tiafu wote ho na na wote ho na satam na so bi wote ho na kom de wo na wankodi dia obeme na wote ase wote ho na kom de wo no wankodi dia obede amen omen aye saneti asanso na wote ho na bibi wanko bibi ankoka papa enye dede wankwa ho a ebede e problem abro say di twatokora o hwe enye ntie futu saneti ko okono eye ko okono de na eye but baby krona okono na nko nsan no onko baby foforo ebede se papa top my multimedia na wote nka no you have the number ebetudwa nana masere bizamze de tena masere kedi kan yamanfo se esa otwe Yesu asem no Yesu asem no kasa na ba do ni tena mane ko fa asem no mfunso ba nti wo twisan me twisan okay asem aye ka wa ha no agorodi o debi eni breja o start brabo no ne o onye sika pen e ma no kotre ka ma ka ne de ni sika ne ye den e koye okotra baase konumza aksa konumza bani nyema woka de kai ni ba nso na ka se de me ka no se mo se mo ntiase a se ekoye nim me se bebi abronya akoro be sanya problem biom ya makento ho mini ka se bia maka biom so abusafo no enti waka ni sem nyina bontofa awie na oja number o se ni pesa wodi pa ho so o se ese woni ba ho so woni mra ho so na o hwa brante na oje ne papa japade ko se no twese mu a ni ba no so no o hu se ese wasaba na chi na number ni 0242 965466 0242 965466 ababo papa which margin die enya kwanche ni mo bi ho bebo 050 988 952288 050 988 9588 ana top my multimedia wobo madwumede no koso a agrona ide nyina na efiri wono ano ejina na so no ne number ni ofre won munyamfo Dominic Ampon so baji wa 2 na onodwo na we very good say the number is 0244 022 778 0244 022 778 na me ka say bosheba se bedika ka chiro no sunsun semana eni sunsun enwona ye de aba no sonko oil no obi bia bochi obi bia nyi binware me pese me kanse me oframi a obusa me de opese ya me ka che na wuhwu a wabedu ho adanse ya bompa ya guso akan sans ni atwe gwanso so aye dinema ho nugomu betumi ambawo na je se aye kama nti me number ni 0205327661 0205327661